Biyana! Hello gagayam at timanan tigayam yo, Jenna Almoy tekas manang biyanang. Amang kabgablaaw kada kayo tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Baro man na nakapadasan ti may drama dito drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Manipod ka ni Kabsat Glenda sana pudno anagan. Ngabsak bay ti amin makablaawa mampay da Maricel Sanchez dita Kuwait, Elisa Hereria Kalanta kan amin ngagdengdengag dita Kalitang kan Samon Santa Maria Pangasinan. Kastamatan kan ni Rusio de la Pena dita Ordaneta Pangasinan. Kasdimanti ko na ni Kabsat Glenda. Dirma ng biyanang, at dabalo nga ikit ko, kat iso ti pagtarayan to ipadramakan ka. Naturay launay ti ikit ko, isong agmay salaang ti gayem na. Dida kaya ti ugali na, tapanagrik na amin, iso laang ti husto ti aramid na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Adakon, antipuling. Ay, nasaya at mat. Ala, sumdakan. Kunaklano di ka man matuloyan nga umay agbakasyon dito'y balay, Glenda. Kaumayak anti, tay sungarod timbagak itinapan kayo di balay mi. Nasayaat nga rod, tapno adakad kadwak dito'y balay. Tani, agmay sa aklat ta dito yan. Nagburing mat no awan kasarsarita. Makiasawa kay ngamin manan ante, tapno adakad kadwayaw. Pagan anong ta asawa? Makaasawa aktupay la iti mamartak manan. Saanan? Kapilyan nyo ngamin awan bisyo na aante. Oho, saanan? At daayamot lalaki itang awan bisyo na. Kadalat tamat ado. Awan pa'y ngamin nakitak akasta. Amin mo't alalaki dito'y lugar mi kat awan limpyo. Pasig da amin nga Adulat ta ti limpyo alalaki anti. Kaya't yaw tay sapulan kayo di lugar mi. Ay saanan? Naimbag ano asyendero ta iso. Ngamno padamot la amamirmiraot. Saanan? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ada magayam okasyon di tabalay ti kaaruba antipuling. Intay makipangan Iti anya aga po. Apay di da kay inawis? Nagawis da. Ang pagan anok ti mapan. Kandi ka mapmapan Sapay amuda aka anakan ka. Kanya kumangay no ka anakandak ante. Basta, kagurgurak nga minti ina ti ag-birthday. Anya? Ay, narigatan. Ang mga numapanta ijay kat laukan na iti makapasakit iti tiyan ti kananta. Amumlaang aya. Apay, kastada aya ante. Katwan, nagalas ti ugali day ta pamilya. Isaram dagiti tawa ken ridaw. Tapno saan ta mangeg ti ariwawa dagiti atatao. Nasuro ka makabulan ko dito balayon, ante. Ngam adanadlaw ko. Anya day ta, Glenda. Awan samo apulos ti gayem yo. Ganda giti karuba yo ditoy. Kasla saan da kayo apagan ano. Likliklikan da kayon samat. Jak pa'y nakita kinasarita da kayo. Ay, saan ko nga ipatay no saan dak akasarita dagita atap tao. Kanadamot ni Kumarek a Janet aka-close ko. Iso ti gayem ko. Isulaang. At least, dalat tamay sa. Oray may salaang tigayam no napudno. Mayatan day jay. Ay sos, kasano day tuyan, maripuleng. Marabyantan nga agawed. Wan nga rod, at idugman ti pila dito'y paradaanan. Sapay addata dito'y kaudyan. Ay, man-mano siguro tinagbiyahe ita, mare. Ay, sumurot ka kanyak. Taitisango ti pagpilaan ta. Ay, madia. Ang mga noda may baga dagiti imo na nakapila. Apay ko mga gririda kat senior citizen tamat. Saan aya a priority dagiti kaskada tayo a senior citizen? Wana, ngam na saysaya at latamot magpila ta. Tapno maliklikan ti sana pagkikinaawatan. Kita am dagiti pada ta a senior ne Adada mo lay ti uday. Ay, awan talaga amarabyan tano kasta. No siyak dito ya latan mare. Si kaano mapangkay di sangaw. Sige, makamu ka. Agdiretso akon iti sangaw, taijay ti pagpilaak. Di bale, kat priority mo't dagiti kaskada tayo a senior citizen. Padasan dati agreklamo.
tamakangag da kanya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mawata man dagito'y ginatgatang ko kaanakan. Ni, nagadumo dagitan ante. Awatam kit din tani, nagdagsan. Kaya Auntie Janet ngay. Di yun sama kaduan nagawid ante. Sigurado nga adapay ijay paradaan day jay kaanakan. Ha? Ni, apay ngay. Saan kayo ang nagkuyog ang nagawid? Ka nagkuyog kayong marimwar? Nakabumbuntog tumo nga minday jay ako mare. Kurang iti diskarte. Ay, ka inorayo kumamatan Kasano nga oraya ket atidog ti pila ijay paradaan, nagdiretso ak ijay sango, ta priority akmeg. Ay ayabak jay kumarek, ngam di na kayat, iso a pinanawa kun a. Bagbaga man iikit mo, Glenda, nakaong. Ni, apay nanti puling, tata. Wala, takaslasan bakit itikas jengar aramidin na. Ha? Anya tinaramid niya ya, tata? Kanayon apa importante. Bakbakitan paanawa. Naranaak ngamin ija historical man. Gumatgatang akpailaang ngam simingit kideng. Anya? Numaanawa, isupay ti makaungay. Senior citizen ka na iso a priority. Awan babain na kadagitipada na a senior citizen. Senyorak ba? Ngam sa anak akas dyan. Nala, baybayan nyo tata, tabagbagak tuman nanti. Wan man na kaong. Tama nga numakatumpong iti katapat na. Diyak lamaw. Demanding launay. Nanay. Apay ngay, anakigiddan ka kada kami, matet. Ha? Adda ka di parikot, nana? Para lang kadagiti priority daytoy a pedestrian lane. No da kayo nga ubing, aramatin nyo ti overpass. Masikugak, nana. Iso nga addamat siguro karbengak amag na ditoy. Masikog ka ngagpaiso, ngam napigsa ka pa'y mat. Dita kay man laangan. Agpaiso nga taji nadamag kumare. Nadamag mo nga? Indarum kanumo ni Romel ti may sa akalugaran tayo. Ay, tagtatakaw ka no, dayjay. Saan lanam na minsan na tinakawan na eda? Anya ti tinakaw daaya. Dagiti mula ni Romel, Para day talaang indarumnan. Mula laang ti makagapo. Dila na asyanan, ijay tao. Ibabain da ti pada da atao iti kasjay nga aramiden da. Ni, apay ngay akas la kanunongam jay nagtakaw, maray. Ka madijay naramid na. Mula laang magayam ti tinakaw na. Nagbasit abanag. Basit man wano dakkel ti tinakaw na basol la taday jay. Tadakas dagtakaw, maray. Masapo la may kad iti pagnakman dagitang agtatakaw akalugaran. Tapno di dagruam. May mayat latamet ano napakumbabada. Be humble, kasjay. Be humble nga, mat. Kasano ko mangagpakumbaba ka, no iso lang nga iso aramidon dakeng kan. Ore asino mat, Mauma no kasja ka na yon. Welcome to Jenna Almoida Drama. Apay ngamin nga indarum mo pa ilaang ida. Wala, tanarigat damot akasar sarita, nana. Na, be humble latta kumaa. Anya, tasak pa'y gati pang ibagaan nyo iti kastan, nana. Wen, may mayat matlaang tinapakumbaba. No adda makabasol kada tayo, pakawanan tayo. Kasano kumakit kanayon mo't atak-takawon dadagiti mulak, nana. Alangan mo't nga agul uli makaklatan. Kaasi damot no indarum mo ida, maibaba indalakit di. Ay nanana, sa anak nga agdarom, numakisarita da kumakanyak? Ayawan mon Romel, nangatula una yun ti purwam. Di mo ammo tagpakumbaba. Dakes ti kasta agalad ti may sa tao. Nasayaan nga ron tikas dyan nga ramid da, nana. Kung sinsyan nyo tikas dyan, madimot tikas taa, nana. Di pa'y lamakarma no asino man tinang takaw iti bunga ti guyabanok. Apay, anyat pagtabtaba awam puleng. Nakitam no asino tinang takaw iti bunga ti guyabano me, kastreng. Ay, day tatidyak amaw. Kita di tapuon na. Ang mga nunat naglaeng. Itay paya sapsapula, kat awan mo't amakitak.
Awanan ba inkit di dagitang agtatakaw? Sino ay tinang takaw? Jak amo Wanaw, si katinang takaw. Agin dadamag kalaang tapno saan amadlaw. Ay, unay kamutan puleng. Di kamut bastag pabasulatan na. Sa anak ba't nagtatakaw? Ha? Maduktalak laang no asino tagtatakaw. Dakas kanya. Ay, kas iti ka na yun mo nga ibaga, Mare. Bihambulatan Ha? Nay, nasapa kamot maray. At damiting tayo a senior citizen ita. Nay, ayunan niya. Magpulis kan tagkuyog taamapan makimiting. Umuna kalatan maray. Komporme no umayak wano saan. Apay nga Umay ka. Napatag ka no ti pagmimitingan tayo, Maray. Umunakan. Pagpampanunotak no mapanak wano saan. Di mon sala kaya ti makikuyog kanya. Anay, saan matakasta? Amaray. Nakadkadlaw mo, Maray. Di mo lang amin maidiritso kanyak. Ibain naksamot akakuyog. Ay, nay, saan si Kamet? At dapay ngamin araramidek. Sumaruno aktulatan no kasano, maray. Glenda! Glenda! Adda ka! Apay ka di tata? Inkakitaan niya antem iti ayan da Susan balasan kaw. Ha? Apay, anyag na pasamag ka nante. Makiap-apa manayin. Anya? Anawag ida. Ngamsan damot ngagpanawa. Oh, na yan. Apay nga nagapada. Anya mga makagapon. Nyantim Nagado akurkuriktarin na. Ngam di namot makita dagiti bidot nga aramid na. Agawa am ti mapanijay. Tamang ano anya pa iti maaramid da iti tunggal may sa. Sakit awan dagiti kabala ni Susan. Ay, sige nga ron tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sana nasaya at tikas tangar aramidan nyo, auntie. Makiapa kayo ki din. Di mo nga min amo ti husto anapasamak. Ilinlintag ko laang matimading aramid da. Ay, no apay mga minapakibibiyangan nyo tibiyag ti sabali a tao. Ay, auntie. Apay, bawal ti mang korektar iti pada a tao. Dayta ngamin ti paglaingan nyo kat. Ti mang korektar iti sabali a tao. Ngamno da kayo ti korektaran da. Nasakit tinakam yaw. Sasawumbat, Glenda. Pangaasiyo man, auntie. Agbalbaliw kayo man. Sana dayta makiap-apa ka nagpapaanawa tar aramidan nyo. Awan karbangam amang bagbaga kanya. Takaanakan kalaang. Apay, anak kaya. Ha? Kan may sa, imay ka lang nagbakasyon dito'y balay ko, Glenda. Iso asika ti rumbang ang makisama kanyak. San asyak? Noon niya ti patakarak. Iso ti masurot. Nawatam. Ay, isugayam makagurgura da kayo nagiti kalugaran nyo. Takas ta magayam taramid yo. Nagado nga isyo yu dito lugar yu, auntie. Saan asyak ti adda isyo na? Isuda! Nay, apayan Glenda kaanakan. Agim impake kamutan. Ay, pumanawa kon dito, auntie. Nay, apay ngay. Agawid akon. Kunak nga umayak ag-relax dito Ngamdya mo makarelax. Ma-stress akmat dito, auntie. Gapoy tararamidan nyo. Amangan kit din no iraman dakpe aguraan. Gapoy ti aramid nyo, takaanakan dakit nga rod. Kat, tanyat mabalin ko ngay no panawan na kon. Total, nairuamak matan ngagmay-may sa. Ala, agawid ka no agawid ka, Glenda. Kumusta mo dya ka rubam anipuleng, kabsat ka streng? Ay, daka mo Apay, saan mo makikita ijay aya? Uray makita, saan kami agsarsarita? Agminmin nulagat kami lang no kwa. No di nakasao, jakmet kasao Manual dawan ajak nakita arimwar ijay balay dakat. Agkulkulong siguro tawan kakampinan dito lugar tayaw. Ay, may kawaak. Saan mo't asigod akas jay? Uray ado ti kaapa na kanayon arumwar. Ngamita di rumrumwaran. Daka mo awan lat bibiyang ko kinkwana. Nakalukat mo ti tawa ti balay na itay. Imjak mo no aday-day. Ay sarong karamtuman Kita man ti kasasaad na.
Amwam no apay asaan na rumrumwar. Apay asak ngay, sika at ako marim. Pagan alok ko matimapan mang sarsarong karken kwa na. Never! Bakay, yag mo tatad do mga awit mo. Tanadagsin day ta. Nalagan mo lakay. Kabaulak day toy. Nadagsin una yung taimot mo. Ha? Bakit? Ha? Anya day jay lakay? Ninanapuling samay. Ni, apay nga ta. Dumagas ta di ta balay na. Ang mga noan niya mo itong tinapasamak ng kwa na. Unman, amangan mo't no addama di ang mapaspasamak kan kwa na. Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Nasakit ti sa kakantoy sikok. Limtagdan. Ala, naan-anong kayo? Apay akastamat tan tasiko yo. Nakilumat tan. Natinagak ijay mangga. Taimuli taabugak kumadagitay abuos. Idi kuan pinagaambunan dakmeten. Iso ajak nakakapet. Takinagat-kagat dakon. Ay natinagak meten. Kabailak pa'y matimag na idi kalman. Ngamita, limtag meten ti saka kan imak. Hala, apay ngay abinaybayan nyo, Nana. Nagpailot kayo kuman Ay, tiyak kabailan ti magna. Nasakit ti patong ko. Ti saka kantoy sikok. Ala, tatulungan da kayo, nana. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kumustan nga tirik nayo, ante? Nadamag ko tinapagtengyo iso nga imayak. Kastoy medyo pimipyamot ta nagpailot akon. Anyat inararamid yung amin aya. Imuli ak nga rod ijay mangga. Ngam natin naga. Gapo kadagi ijay nga abuos. Ay, naimbaglakit din tada ng tulong kada kayo akalugaran nyo. Wen, darumel kan matet. Nangayab da itinangilot kanya. Naimbag ata na saya at dagi at tao. Urekas kasano adalat ta magayang mga asi kada kayo. Wen nga rod kaanakan. Mababainak nga rod. Pinababainak dagijay nga agasawa ide. Pinagsasawak ida iti saan anasayaat. Ngam itilikod dagita nga inararamid ko. Naaramid da pa'y latin ang tulong kanya. Iso ngagbalbaliw kayon, anti, tanimap-mapanan ti tawan. Manula tawan ti panagbiagyo dito'y lubungan. Diyo ap-apaan dagiti kalugaran nyo. Tano ada kasapulan nyo. Isuda matlaang ti makatulong kada kayo. Wan nga rood kaanakan. Di ka kumapay pumampanaw. Kadwaan akpay Wen, anti, kaduan kayo aging saan pa naimbagan dagita buluyong. Nay, pila man ang ti pasaheros. Wen puleng. Dituyak likudamon kastreng. Tanao di akmet. Nay, itaman pa di ka nagdiretso yung sango ti pila. Saanen, tamangan no apaendak dagiti agpilpil. Ha? Kang naudi akmet. Iso adituyak likod First come, first serve nga rod. San aya? Ha? Maikaw ka na kita nga ibagbagam puleng. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Saan lang at ti aplaw ti angin ti nagbaliw. Tauray siya, nagbalbaliw akon kastring. Ha? Iso apasensya kayon no anyaman ti naipakpakita kada kayo iti kalnabas. Mababainak unay kada kayo. Ha? Ne, agpay sumit lang at kita nga ibagbagam puleng. Wen nga rod, no di ka mamati akit makaambo ka. Awan maaramida. Kat nasaya at launay nga rod, ano kasta? Pakaragsakan mi akalugaram. Nupudno ang nagbalbaliw kan, puleng. Wen kastring. Ay wen, numakalugan ta numadamdama. Di kan agplete, ta iplityan kan kastring. Ha? Sana, ang dapat pagpletek. Basta iplityan kan, basit labahan nagdayta. Mare, agrubat ka, tayo tama ki birthday di ta karoba.
At da kano pa games da kadagiti senior. Tapada ta a senior jag birthday. Ay, ni kabsat Herald da ag birthday, saan? Wun, iso ang mapanta. Sige, umayak ta inawis nakmet. Sigod ajak mapandita balayda no adda okasyon. Ngabita, mapanakaw. Wun ipakita mo ti panagbalbali umon No ide kat di mo ti makilangan kadagiti kalugaran ta, surwam itan. Wen mare, katagyaman na kiti kanayon mo apan ang bagbaga kanyak. Mala, mabiit lang nga ron ta agdiram usak mare, kan agsukatak. Hello auntie, nakawag kay Mat. Glenda ka anakan, umay kayo dito'y balay inton Sabado, ta birthday. Ha? Ay kawan Advance happy birthday, auntie! Agyaman na, umay kayon to ayabam danan ang kantatang mo. Wan, auntie! Sa paam to tatulungan nak ngagluto, wan. Areglado, auntie! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ala kakabsat, mangan kayo laeng. Ado, tinaluto ang makaan. Nene, itaman pa'y nagpapaskin ka dito balayo, Puling. Wan nga rod. Ado ti maikawakan ka ita, mare. Sigod ngamin nga awan makaadak dito balay mo. Italaeng. Wen manipo dita, nawaya ti asino man nga umay ditoy. Ken ado ti bunga dagiti mulak a papaya dita arubayan. Naluom da pa yun. Mga lakay to, tadyak kabailan nga ibusag. Ay ka, wan mare. Nakikak tay bunga ti lemon mo. Nagadumay. Mabalinti dumawat, Puling. Ay wala, mga lakay to laang. Awan problema kabsat. Naimbaglakit din, tanagbalbaliwan ti ikit ko kat manipod din, sinursuro nan tinakibagay kadagiti kalugaran na. Kat pasaray ag bakasyonak met iti balay na tamasya na kankwana, tawan kat nga rod kadkadwana. Alakastan, tuyagayam mo, Glenda. Ala gagayam, di tanti nagpatingkan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Manang Biyada! Hello, gagayam at tumanan tagayam yo, Jenna Almoite akas manang biyanang. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Randy sa napudno anagan tintay drama ngem sakbay ti amin. Makablawa mampay Darwena Verceles dito Saudi Arabia. Angelita Salvatera dito San Fabian, Pangasinan. Ken Arsenia Antonio dito Barangay Pinpinas, Santa Ignacia, Tarlac. Kastiman ti kuna ni Kabsat Randy. Dirma ng biyanang, iti baruak no dabasit matgadak kontento akon iti dayta. Iso nga dado ti aldaw apan naginanak, ngem ti aldaw apan nagtrabaho. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Sa langit walang ber, sa langit awan ti ber. Nabagdag ka manan, Randay. Naginumam aya. Ito baso alangan mga timba. Ay di kag pilusa pa. At da paginom mau nga mawang pagbayad mo iti utang mau. At daman imay nagsingir itayan. Binayadan nyo ko man At damat tayo. Naglako kayo itinwang. Ay di mo pakibiyangan dayjay. Tanda pangigatangan may kanitatang mau. Anyat gatangan nyo ngay. Nuwang manan. Oho. Di yung pala igatang itim motor. Tapno at pagservisyo kinitatang. Gumatang kami iti buryas. Tataraknen may. Pipya pa Tapno at danto pangasawa. At mo parte ito nagkasarak na nang. Ay agtal na ka man. Agtarakeng kamot Di kag namnam ay Randay. Oy Randay, aldawan. Apay awan planom nga agriingan. Maturog kalatan naging ingana.
Nagsapa pa lang. Mang disturbo kayo man nanang. Nasapa nga. Anyat orasan na alas 11. Ikitaan niya ko ma. Awan mo trabaho. Kakaiso na a day off ko ita. Nagatidog mo ta day of daytan ngay. Apay awa man ng trabaho mo itaya. Awan, tasabado lang di sir ko nanang. Day off ko iti Domingo. Aging ka iti Biyernes. Anya? Ada ka kastan. Ado ti day of mo ngam ti pa nagtrabaho. Baliktad mat. Imbis may sala ko mga aldaw ti day of mo. Samot. Ado mo ti day of mo. Katalaga ang kasta. At least, at dalatam ako na at trabaho. Saan nga istambay, nanang? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kaano nga da trabaho, Randay? Inton Sabado tatang. Day off ko ita. Epay, mamin ano iti 1 week ti trabaho? Maminsan laeng tatang. Sabado laeng. At dayamit kas na trabaho? At adumit ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho? Kat siya karoday tatatang. Kahit agsapol ka iti sa bali a pagtrabahuam ano kas ka day off mo? Uray ko man no tumulong kay jetalon. San mo taday tamo la agbulbulak boltan aramidem? Kat gagangay na ta day off ko nga rod tatang. Kan maisa, kontento ako niti trabaho. Saanan dito sideline? Suruan tayo ti makontento iti adda kada tayo tatang. Kahit naimbag ano dakil ti sweldaw. Ket may samot lang aldaw ti trabaho iti makalawas. Din sapay umanay apang gatang mo iti kansilsilyam. Umanay mo't Sobra apay Aywan, tatang. Mga sawa akon iti mabiit. Ha? Sino ti asawaam? Addan ayan nobyam. Ket awan sapay may. Addan to Adda kayat ko nga arman. Napintas. Ganasingpot abalasang. Patsak magustuhan nyo dayday. Taga ano? Kalugaran tayo, now? Saan taga dito'y tatang? Taga Sabali a lugar. Kahit agagagat ka nga rod tanarigat nagpamilya. Masapul adublem ti panagkayod mo. Tapno addan to ipakan mo iti pamilyam. Rabein nga mawampay la dya anak talakay. No napanmanin na ginom, di mo namnamain ti panagawid na. Bigat to siguro maday na sumangpit dayjay. Ay, adaman nga minin ag-birthday a barkada na. Laklakayan mo daya barkada na, kundi handa pa'y lang amin kawa matrabaho na. Kit bay amon Awan bibiyang mo ditan. Saan mo akwarta ti paghandada? Wen jay mo la inom ti koko anda. Kit oray mo't awan ag-birthday, aginom dalat ta. Di pa'y lang amin mga asawa ni Randy tap nagtalnan. Barang agbalbaliwan no adanton putot na. Barang makaasawan iti mabiit. Takuna namit nga da ka no kursunada ng armain. Ay, kasta aya. Ay, sapay la ko mga rod at hakayatan da. Tapno mga sawan. Kasano ang mga asawa ngay? Kitawan sa mo urnong na. Anyat busbusin na ngay. Kauray dwala manok ti partyendan to Apay, mabalin ayamit na dua manok. Mabalin ano talaga nga awan. Kundi uray anayon tayo to atalaw, no kaskasanaw, tinapatag makasarda. Dinto mo kami nagtrabaho na sayaat. Kitno at da kwarta na, idiritso na iti arak. Mas dawag matitiday dyan nga anak mo Laklakayanan, ngamsaan pa'y lang agpanunaw. Nakasingsing pa may diubing pailaan. Arapap na pa'y nga tagbalin ang mga kasabay di. Ngam no apa nagbalin akas dito galin na. Ungarod Adu pa'y ti memoryado na idi a bersikulo. Di Domingo makimisa idi ubing pa'y. Natulnog. Amin nga ibagata, tungpalan na. Ngamitawanan, kaslan na saraanan. Gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Galakid bagbagaan talata, bakit? Di ta mauma amang balakad kan kwa na. Ta makapanunot tulat ta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, adakan. Nagturturo kami di rabe Medyo arubahan da Tata Ignacio, nanang. Aguray ka man. Apay tamatam. Nagngisik magtaglawlaw na. Nablakayan ka. Ay na. Naitugtugak, nanang. Naitugtog nga.
Ibagam tagpay suranday. Nan ano tamatam. Ay na makapadanag kamot. Sige nanang, ta kahit kunti maturog, makaturturog ak. Si kaman ti pagdamagak arman daw. Ijay ngamin balayo ka tinaginumandaranday. Apay anyat na pasamak. Apay anablak ayan mo tandyanak ko. Kuna na ngamin anay tugtaw ngamjak mamatay. Kuha na, dinanog da. Anya? Asino nga'y tinangdanog kang kuwana? Anya basol na? Jay may sa bisita may abarkada ni ading ko nana. Agpada da na bartag. Nagkinursunada da. Agpada da mo't kidya na black ayan. Tauray jay kalaban na. Na black ayan mo lang nana. Agkaruprupa da nga raw diti kas diyang itsura da. Nagloko mo dagitan? Di kam nakanawa tanabartek kami maamin ay. Ngam sa nabalay. Tawan tinaabak nangabak nana. Di yung mga minawis-awisan dyan anak ko, Arman daw. Da kayo ka ti mangisong-song kang kuwana. Saan mo't anana? Kat no iso ti kanayon ang mga waawis kada kami iti inom. Nuawisan na kayo, di kay mapmapan. Magbagaan yung mga min Husto pa'y ti inom. Kuna yung mga Wan kay mga minawan. Kaya yung mga gaputa libre. Agpapada kayo, di makay naknakam. Idarom mo din ang black eye kang karanday. Saanan? Tagpada kami mo't na black ayan nanang. Wan nga mga no nakarkaro ti pan naka-black eye mo. Kita man tay tsuram. Dandan di ka pa'y makamulagatan. Kasanan, no agdarum mo di dinanog na. Di agdinarum dan adwa. Kakimbasol ngamin na talaga ay aranday. Basol mi adwa nanang. Nagpinakawan kami mutla ituudi na. Anya? Kasta at aglaban. Kalpasan ti panagdinangran. Agpinakawan. Manumay ti kasta. Di ka lang amin makainaknakamot, Randy. Kanayon ka madungiran tunggal mabartag ka. Kita man, nagadun ti piglat di tarupam. Gapoy tiarak. No saan ka madisgrasya, makabil ka. Ala, sa nabali tayo sardeng kunti aginom nanang. Ikarik. Ay, sapay la kuma, tamatungpal mo day ta karem, Randy. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Nanang, agaramid kay man pa'y iti ice. Nay, apay na ibusan na yatay naramid ka. Naabutan mo ti daduma. Pagdip-dipol ko ngamin dito'y black eye ko. Sapay nagbayag amay ka to'y black eye ko. Diniritsok dinipulan iti ice. Ngam isumulat ta. Ay, apay one click ayamot. Saan mo't Uraya mo't ti manungal daw sa agimbag. Matuo ka na kaon. Sabay ko nga inak manan armon jay. Klas ko abalasang. Paimbagam pa'y tablak ay mo, sa kamapanagaram. Kaanong tubay nga nagbayag mo nga gimbag. Diyak makauray nanang. Ang mga no agawan da ni Gemma. Agrubata kita ito nakagaram eh. Na, kasta titsura mamapanagaram. Ay, nablak ayan ka. Katuwanan anya kumangay. Diyak kayat ti maunaan. Sapay adagar-aram kan ko na. Narigat ti maunaan nanang. Naimbag nga orasyon nana. Mabalintag pasyar. Nay, asino ti pasyaram baraw? Ni Gemma ko mga anak yun, nana. Adda ka de? Sige sumrag ka baraw. Apay nga dablak ay mo baraw. Asino tinangdanog kan ka? Kwa, nana. Si kamot ganyam day tarandi. Sumrag ka Agyaman ak, Gemma. Naimbag nga oras mo. Aywan, adda imot ko asuman para keng ka. Adda yo. Agyaman na. Ay, Gemma, umay ka man pa'y. At dalabiit ipaaramid ka. Agtugaw ka pa'y laang Randy. Taagsubli ak no madamdama. Sige laan, Gemma. Yak kayat day talalaki, Gemma. Basti dim adagusan. Ha? Nanang. Ni. Nagloko mo dito abakitan. Nagpigsa tingiwat na. Di na lang mayara sa asmutan. Tibagbaga na iti anak na. Pilyag ti pakiasawaam. Nata- Jak kayat ti makamanugang iti man nakiapa. Na. Pagkunaan nyo mat aman nakiapa ni Randy, nanang. Kita umat kat adda black ay na. Man nakiapa ka no. Kat madlaw mo't nga iso ti man nakiapa ti Diyas kaya bakit. Man nakiapa lakit data na black ayan.
Kibor siguro day ta ijay lugar da. Nagloko nga tayo tabakitin. Tila ibagbaga na. Rumuwarak man pa'y. Pumudot tila payag ko ang makangkang kalagit ibagbaga na itabakit. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pasensya kan, Randy. Sumapul ka laangan iti sa baling armam. Tani, di nakamot kayat ti inak apara kanya. Apay, iso ayat ti masurot, Gemma. Sika tas sika ti masiklan. No darik nam kanyak. Aklunan na kon. Taag taraytan. Anya? Alan, Gemma. Aklunan na kon. Itaray ka itan no aklunan na. Ay, saan, Randy? Adda ngamin sakit ni nanang ko. Ang mga nukumaro tirik-rik naan na nukontraak ti kayat na. Gemma, Iso apasensya ka na kuman. Sapay ko mata maawatan nak. Di na kumagurguraan, Randy. Diyak kayat ama stress ni nanang ko. paimbagak ti black eye ko no da ito ti problema, Gemma. Basta aklunan na. Agsubli akto no naimbagan ti matak. Saanan, Randy? Uray di ka nagsubli. Pasensya ka at talaga. Kahit kumusta nga iti panagaram mo, Randay, adama la namnamam, inaklon na kamo la jar armam. Binastid na ko, nanang. Anya? Kontrabidan tuman ngamin dyan, nana. Amok akayat nak ni Gemma. Ngam dyan nanang natisan amangayat kanyak. Tinak kayat apara iti anak na. Naggrabaw ti rason ti di na pangayatan kanyak. Gapo kano ta da black eye ko. Ibagbaga na kit aman nakiapa kanon. Apay ngamin ang nagganat ka na panagaram. Paimbagam kumapay ngamin tablak kay mo No didak kayat, saan lang? Agbaak aklatan. May met mutlat agbaak ng mga sawa. Free ak akanayon. Awan mang lapod kanyak iti kayat kong aramidan. Mga sawa ka day. Paimbagam pa'y tamatam sa kamapanagaram. Tapno kaya tanda ka. Sanayin. Adula amin. Ang mga numabastidak tumanin. Iso asaanin day ta asa-asawa dita. Ay, nasaya at nakita ka dito ilay Dominga. Ne, da kayong magayam tataben. Nakitsinda kayong magayam. Win man balasang ko. Ingem, madamag kumanlaang. Apay, talaga ka di amay salanga aldaw ti panagtrabaho ni Randy nga anak ko, ije farm yaw. When tay sumuti request na tata. Kunak nga rod adiretsyon na kumatagtrabaho. Tapno adu ti masweldo na. Nga may samala kanong aldaw ti kayat na pa nagtrabaho tata. Anya, nagloko mo da dyan anak ko. So malagayam Mas dawak, tad adumot dyan day off nan, ngamtay pa nagtrabaho na. Baliktad may. Kiso mga rod ti request na tata. Kunana ngamin analaka mabannog. Di na kano kabailan tagtrabaho iti diretso. Kun kunana laday jay, ngam sadot na kaday Dominga. Kentap no makabulak bowl. Di na kidigundawayan tagtrabaho tapno makaurnong kat adantun pangasawa na. Jak amoy ti day jay tao. Awan sa ngamin balak na ng mga asawa. Iso apa isi-isi lang. Isa pula man kit di iti asawain na balasang ka. Adda nga rod kumakayat ko nga ireto kan kwa na tatang ang mga no di na kayat. Kan ure da kayo. Ang mga no diyo kayat nga agbalin ang manugang. No da kami kin ni bakit. Awan pilpilin may. Basta lakit din na singpart. Nga uray na tataangan ngam isaw. Adda nga miniikit ko abakit abalasang tata. Ex abroad. Iso asan na nakya sa asawa ta nabayagan ng trabaho ija abroad. Adda nalawa a farm na. Nagado ti tarakan na. Naglawa ti fish pan na. Ribo-ribo a kilo at may laklako na. Aya. Mayat Alaman, balasan ka. Yam amom man nga rod kiniranday. Baring agginustuda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masaba kami arumon ita itibus ko. Tada papanan mi, nanang. Papanan nyo nga, Randay. Pasyaran mi kano jay ikit na abakit abalasang. Yaram nak kanukin kwa na. Anya, kahit nakita mo na aya, kayat mo adagosan. Diyak pa'y nakita, ngumkayat ko na. Anya pa'y asapulag. Sigurado akayatin nak day jay, tabakitan. Kat kayat mo nga raw, uray saanan ang makaanak. Wen, tabak nang day jay. Ado ti sa ni kwa na. Napintas to ti biyag ko iti sidong na. Day tala ang tirasaon ti pangayatam kang kwa na,
Tingitingam pa'y matanay imbag tirik na maa. Baybayaan yung tarik na. Basta'y ayatan nak, mabali na. Nice meeting you, Randy. Kastamot keng Camila. Jakla impagarop. Nagpintas kagayam nga uray bakit kan? Aya. Thank you, Randy. Uray matsi ka, guwapo ka. No addapan na ka ikariken Camila. Agsimpatan, kat agdanatan. Sigurado ka, kayat na. Amangan no agbabawi kanto. Awan ti rumbang apagbabawyak. Awan ti rumbang apagbabawyak. Takasla ak nakajakpat no si katima asawak. Ngamin, nalawa lang arudan ti dagam, napintas ka pa'y. Ngam, di ka maipaayan iti anak, Randy. Ayos laeng. Uray dita aganakan ah. Asawa ti ka sa pulak. Saan nga anak, Mila? Mga sawan dya anak talakay. Uwan nga raw, nagpardas ti pasamak. Nabiit laan nagamamuda, ngam ita, agkasardan. Wen nga raud. Jay kano babae ti makaamu iti amin a magastos. Bainti kano ababoy ti partsenda. Kantalo abaka. Pasig kano atarakan jay babae dagita. Naglawa nga raw, dyan ijay lugar da. Ado, tidingwen na, aglalaok, manok, kaldeng, nuang, baboy, baka, kindaduma pa'y. Dapay naglawa afispan na. Wen nga raud. Sa bali pa'y tay naglawa at talon na apararaupan na. Swerte dyan anak ta ah. Tanakatumpong ita at mabalin na. Alakit sapay la ko mga rod at agbalbali wen lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Randy, agreeing kan. Abay, Mila. Aldawan, sa paunta ti mapan ijay talon, taag parauptan no bigat. Abay, ayan tayo tangtangdanam nga agtaltalo na ya. Awanan, pinagawid kon. Kan oray dagiti para pastor ko iti dingwan, pinagawid ko idaminan. Oray tadda kamot na namang trabaho ka dagita. Anya, siya, ti pagtrabahom iti talon kan pagpastoram. Tapno adda aramidam, tawan mo trabahom. Tanyat kayat mo nga aramidan, ag senyorito latan. Sana mabalin na. Agtrabaho ka no kayat mo timangan. Mila. Ala, bumangon ka ditan, taing kamanganan. Nanganakon, sa paen ta timapan ijay talon, tano na pudutan, agawid ta. Nalawa pa ito'y makuliglig ah. Diyak pa'y nakagudwa. Nasakit ti sigat kon. Tumanugaw ka mat, Randy. Kasano amalpas ka ngay no kasta. Pag inanam mo ti tao ah. Grabe ka mat, Mila. Pagbalinam mat akaslanwang ti tao. Ha? Agsakita kiti kasto yung ipapaaramid mo kanyak, Mila. Kaslagtrang kakaso akon. Irwam mo ti bagim. Ano sama? Tanang asawa ka iti manalo na kaskanya. Unak no para mandarlat aramidat ditoy. Yung saan mo gayam. Katno di mo kabailan, nawaya ka apumanaw. Anya? Awan na sakit abakrang ko no panawan na Randy. Total, nairwama kun ngag may maysa. Manu atawon anag may maysa. Mangalat ang amin ititangdanan tang agtrabaho ah. Tapno saan ta amarigatan. Sayang ti panangdanta. Imbes a pagpasweldo ta ti kwarta, urnungan takit di. Tapno addan to busbusen ta, inton saan tan ang makatrabaho. Inton nakapsutan. Ay, nagrigat mo tayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Talaga kasta. Nangasawa ka nga raw, di takduram da ita. Wen mat nga men, Randay. Awan mo nang pilit kan ka mga sawa ket. Unak ano agbalinak adon no mga sawaak. Ngam saan mo gayam. Nakarkaro pa'y giding agrigat ak ijay. Sapay naglawa di taltalunan may. Nagado ti dingwen may. Siyak amin ti mga asikaso kadag ijay. Ket talaga kasta ah. Uray ta para maula kada kayo dayta nga agasawa. Agsubliaksan dito'y balay. Ay, awan lugar mo dito yun ah. Taumay dya kabsat mo kinti pamilyana. Dito'y dakanon nga agnaeg. Anya?
Saan na ka mga apandyasawam? Apay apanawam? Ay, panawanan, tap nagnakam ka, randay. Addan pamilyam. Awan tinaramidak no di tinagsubli iti sidong ti asawak, aklo na kay di damo, awan panagayat ko kankwana. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniinot mo't lang na sursurok nga inayat, kat nairwamak mo't tan iti trabaho, iso nga ita ini-enjoy akon ti mangsuksukay iti sanikwami nga agasawa. Alakastan, tuy gayam mo, Randy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam na imbag nga orasyo at tumanan tagayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin hello mampay kada Zenny Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasiman ti kunani Kabsat Mari. Dear manang biyanang, makuna ka na singpetak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda ngamin ugali ti asawa ka man nagrurod. Arsagid ka nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din, lakay. Nakarubwat akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kitaam laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbis pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kaya't napailat agsubli iti nga ato may. Ay natila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray tasal mo't nga agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masaduta ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas mon jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Wala grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay natila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng ede? Adun sa timulam masuruna ka ron tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas kat naparswa. Ha? Awan mo nasaya nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream. Mapukaw tumatla dagit ang aggas. Sayang timulam. Ora ispreak na ijay. Adun to ti dinadail da. Katuray Ispream lata. Hay. Napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat,
Baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aumpay ganas. Dinadaal lagi niya apiste. Kat mairemedyo mo dayta. Isprayam tapno matay dagi ta apeste. Sana yun. Bambanog lang na ita. Agsublidan tumanin. Kat ano talaga akas ta ti aggarden. Agpasadak lang, bakit? Diyak kayatan ti garden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awang batay tricycle yaw, maray. Wano rin warni iday. Wala nang taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kunak man no naan kaya tagpasada. Kat kayat namanin nauman nga aggarden isong agpasada manen. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inarakti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpao ta trabaho na. Ay, jak mo iti dadya at tao nanang. Tanuan niya timbaga na, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam, tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang amin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayta. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agiddakan. Taidda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka matay. Anyat kukuam, aya. Ikatak nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pala green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon tumat lang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa tapno awan makitkita kon abuok diti ulo. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pay la kalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo umanaw. Nagkulang nga agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawan idan. Ilakok kidain. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakot akit din dagita aman manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamatan. Nagsakit ti tiyan ko. Labsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kahit nabisina nga rod, mate. Unay mo ti kastuyan. Nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mat makasisiara. Kat no iso nga iti solusyon na. Ay, anyamatan. Siganto mga men. Inimas mo iti gusto tininutam. Nyangay. Naaduklag nga rodan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngam no ka imasak, agreklamo ka maalat ta. Anya nga iti kayat mo nga aramidak lakay. Made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan ay
Addaman di mo nagustuhan ijay balayaw. Daya manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen angam na simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ijay asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na kanimari. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo't no apay ngungtak. Wen ngam ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam itinasayaan. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasit. Di ka unay, anak ko. Anya mo da dya trapikan? Bad trip. Basi lagi nga rudon tinapasadaak. Ta traffic mate. Wish! Apay kanungay at rapi. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no damatay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amag na. Di ta kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay na. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit ang maitabon dyan atay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo't dun? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Simakit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw iti likodak. Katimpangato na di imanatag kapit nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mo lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kit di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madi mo gamin ti style mo no tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaun. Saan akas na? Diyak lang amin kayat ama stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto i-tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin Iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinan day ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, tasayang matagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata.
Sa bali man ang ti pagkwartam. Wen tata, may mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ha? Ay, jak ipagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kumpleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Ha? Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Ede. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reserbam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe gamit ngagtawar. Amumot anapuskol, tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog, nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Ah, Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo ngagtawar. Kit nagriga mo tagaramit iti walis tingting. Kumaano pidpidutak lang tayo iso. Ngam sa almait. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun no daduma. ay, ala, pasensyakan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salaang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barak! Ala, ay sus. Para day jay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, Eddie. Wana, ta nagbabarat mo da kita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramig ka na kita walis. Apay, awan na lakom oray maysa. Wana, ta nagbabarat da may. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin da kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di da pa'y maawatan da itamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi da iti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akas na Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod laka. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. Ha? No apay mo't ngamin nga daman menil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! Ha? One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne. Apay akasta ka ngay. Apay, sika lang ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriaw! Ha? Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo ti kasta nga style mo. Ti bulok nga style mo. Mare. Panawan mo tantap no irwar ko ti impanak asakit tinakamkan ka, edi. Aglablabas ka nga minan. Pilpilitek apukawon day ta sakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo ammo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mare, anya ka din tatangay pagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy.
Katjak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Panawam keden. Kasta mo latararamidan na ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit ka iti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilit at ngawawatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawa mo. Tawa mo lat serbi na nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala ka dagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag palami isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalik. Ti ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim, ta saan anasaya at ti kasta. Kitaam, kat awan gagayim mo.